أنقرة ميواني من هيا برز عبد الرحيم أكداغ كو برلمانتاري أك بارتية برز صباحا وبخير بس باسو ميواني روداوينا باش بخير به قالت برلمانتاري أك بارتي دما بري بله برلمانتاري بري أك بارتية جباجاري أنقرة تو ميواني مبوي تو قالكي بخير هاتي أجوي دست بكم آوای پیام اوجلان و سلاو و بانگاوی با اردوغان و با بختشلی تو چاوا دنرخینی؟ بله تشکی بیرا هفدو بینن جبو تماشاوان جی ویره چارعالی ببینن دیگه که مها جوتمه هده یعنی tam نود روش بره دولت بخشلی سروکه پارتیا مهپی ترکیتی دپارێزێ نەتەویە ترکی دپارێزێ لە پارلەمەنتەرە تورکیا داخویانیکدا و چوڕاش دەستێ پارتیا دەمێ سەرۆکێوان و بەرا ئۆژاڵان پارتیا پەکەکێ فەسخ بکە و بەرا چەک بێندانین بەرا ئۆژاڵان بێ لە مەجلیسێ بئاخبێ ji wê rojê de efsê mehe li ser vê meseletê axaftin parlementerê ê demê çûn İmraliye bi öcanlara axivîn û hatin do ser vê axaftina xwe çi axivî bûn daxuyanîk dan çapemeniyê. Wê dira di selam ji serokê Ak Partî Serokkomarê Tirkiye ji Recep Tayyip Erdogan re û ji serokê MHP Devlet Bahçelî re selam şandin got ev sekna wan li paş aşitiyê got ez jî piştberiyê jêr dikim û got ez amade me ji bo nake ez vê bangê li PKK bikim. Îca tu vê yekê çawa dixwînî nirxandina te jê re çi ye? Yani em însanin wijdan ji me dibe, axlaq ji me dibe, bext ji me dibe îro çel salê ji 1984 û vir de PKK eylema dike. İnsan tên kuştin, war welat xerab bûn. Çend hezar insan li vir hatiye kuştin. 100,000 insan birîndar bûye. Gund wêran bûn, mal talan bûn, wendakirina a maddî bi trilyona tê telafûz kirin, tê gotin. Barekî giran li ser pişta gelê me ye ki vê deriyê aşitiyê veke gelekî karekî birûmetê, gelekî karekî hincetê û ji me tevare ji 85 milyon gelê Tirkiye re veya hêvîkê bes ne ji bo gelê Tirkiye tenê Kurda û Tirka tenê. Ez bawerim Kurdistana Iraqê, li Heremê, li Kurdê li Sûrî, Kurdê li İranê, Kurdê li diaspora îro tev veya dişopînin û guhê herkesî li serê herkes li bende bûyerek xêreyê ev destpêkirin her qonaqek aşitiye. Başa. Brez Abdurrahim yani Öcalan dibêje ew amadeya bo bangewaziyê, amadeya bo gavên çareseriyê bavêje îca ji bo amadekirina zemîna vê çareseriyê yan jî bo vê bangewaziyê divê çi bêkirin? Berê em serî divê ji hevdûr bêjin temaşevanê me jî îsanin bûyerê vî şekilî bûyerê siyasî hê li kwanî dîrokî heye, hê li kwanî aborî heye, hê li kwanî çandî heye, hê li kwanî wijdanî heye, hê li kwanî axlaqî heye. Yani ne bûyerek were hêsanê îro bi bangewazîkê ev kar bi dewamî bibe. Lewra dibe ev mijar encamê dibige cîkî were veya di rêziknama de di destûrnama de jî ciyê xwe bibîne. Yani tiştê bûyî sebebê vê komplîkasyonê, bûyî sebebê vê nexweşiyê, bûyî sebebê vê nîqaşê çi ne divê ewana ji holê bên rakirin. Veya karekî bi sebr û karekî bi ezm û karekî bi qerar jêr dibe. Lihêlik wê hêsan e eger PKK çeka bavêje xwe fesix bike bi bangewaziya Öcalan wê destê siyasetmedara xurt bibe. Ewra Devlet Bahçeli jî got Serokkomar ji 2005 de li Diyarbekir veçar Serokwezîr bû û bûyera Kurda bûyera min e. Bera hesrê dayîka bisekinin
اتخوازی برای اقتدارام دستلاتی مال اتخوازم از وی بویره از چارەسەری کێژێرە ببینم بەس دەبێ نابێنێ ئینسانێکیش خوینێ ئینسانێکیش زولمێ ئینسانێک ji تادەیە خۆ خۆدی دکن هەنن li Tirkiyeyê hene dervî Tirkiyeyê hene li dinyayê jî hene gotina Öcalan de hişî gimere binêvê xet bike ethwazim ez waya bîra temaşevanê xwe û wetev dabînim ev têkiliya hêzê derveyî ê mezin di buyerekê çê dibe got eweya dibe pirsgirêkek mezin got eweya got av digire got elem digire veya evê gotina gelkî mîm zaten buyera Kurda li Tirkiye û ez bawerim li heremê tevê jî ji bo gelê heremê dewletê heremê nav xwe de ji vê buyererçarakê nabînin wek birînek vekirî bi mêş lê datînin kelmêş lê datînin toz û gemar lê datînin roj bi roj diaxibe eger em birîna xwe bipêçin dewletê heremê di serî di Tirkiye wê destê vanê dervey destê xwe dirêj dikin û vê buyerê شوارە dikin malzeme em ê ji wî barî jî xelas Tu dibêjî tu dibînî yanî çareserkirina vêyekê her li Parlamentoya Tirkiye tê kirin li Perlemanê ew zemîn heye bo çareseriyê ez însankî bawermendim ez însankî berpirsim bi siyaset kiriye bürokrasî di 32 sala xebitî me ez însanekî ji heremê me bi bawermendiya xwe bi kurdîtiya xwe bi însaniyeta xwe wîjdan û bextê xwe hêviya me ev ê çareserîk ji vê yer bê dîtin yanî wê her heyakî derê em ê çi xwase bedel bidin hîna çi xwase însanê me divê bimirin çi xwase hîna xwîn bêrijandin çi xwase gund war û welat xerab bibin yanî îro sal 2024 vay sibêq di qedemê bin 2025 yani ev dinya bûyî gundekî global îro dijital werê pêş diçûyî dûr û nêzik nemaye ana hûn li hewlerê niva li Enqera me li ser zomê ser înternetê vay em diaxivin bi were û weşandina Rûdawê jî ez bawerim li gelek cîhanê tê guhdarîkirin yanî di rojek werê de eger em şanekî medeniyetê rê nedin û em pirsgirêkê xwe çareser nekin ev vêya barekî gelekî giran e vêya dîrok hefû nake vêya welatî hefû nakin vêya خودی بخت و وجدان عفو ناکن از باورم لآخرت خود تعالی جوی حسابه بیاج بپرس باشه یعنی حق واسه باقلی هی حق واسه زانبون چه بویه حق واسه پشتکتن چه بویه یعنی چما دولت اروپا 100 سالی شهر کردن 30 سالی شهر کردن نرینا باشه نرینا AK Partiye چیه با چاره سرکرنا دوزا کرد لبا کوره کردستان و ترکیه یعنی اتخوازم از بیاج ور بجم میجی پارلمانتریا AK Parti کریه دوید راد سر و کمار چت بیجه از ویا بهتر گرینگ دبینه لورا سیستما ترکیه در باسی 2014 در باسی سیستما سروکوماریه بود یعنی ایرو ای صلاحیت دار ای دسته خورد سروکوماره و گل و یهل بجارتیه سر سدی پنجی و دو دنگ ستندنن و 2011 دیجی دیسا پیواجوک آجبو چارەسەریە دەست پێ کرد فقط بێ چاغی دەستێ تایب ئەردۆغان قەرز بوو MHP nepêre bû partiya nijadparêziya Tirkî yani dewlet Bahçeli îro ew jî pêre di tifaqekê de ji vê bê tifaqa Cumhur partiya Tayyip Erdoğan AK Parti partiya dewlet Bahçeli MHP û partiya Zekeriya Yapıcıoğlu partiya Hüdaparê ew jî denga ji heremê distîne bêtir ji nav Kurda distîne îro evana tev di tifaqekê de ne û piştgiriya vê serdama nû dikin navê vêya jî li Tirkiye bê terör were nav tê lêkirin navlêkirin tişkî mühim lewra ji bo çi hinekî însan ji cara berê devê wan ji şîr şewitiyê vê carê pif dew dikin ji ber wê yekê kî çi biaxive wê kî çi piştgiriyê bike ser Rûdawê ez vê bangawaziyê dikim vê meselê em ji siyasetmedaran tenê nehêlin rewşenbîrê me alimê me berpirsê me însanê xwedî rûmet û xatir dibe tev de alîkariya vê serdema nû bikin. Yani tu dibêjî ev aktorên din jî divê pêvajoyê de rola wan hebe û neyên paşguh xistin.
برێ لەورا سیاستمەدارتیە دە ئەv هەیە میژی سیاستگiriya هینا pêtêkiliya me heye jêr dibêjin ki koraya a îdeolojîk yanî di çerçeva biçûk de karin bizîvirin, karin manewrê xwe bikin. Eger girewşembîr û zanîngeh û rojnavegar û însanê di nav welê di birûmet karekî bibin xwedî destê siyasetmedara jî xurt dibe. Ji ber vê yekê ez li Tirkiye jî em diaxivin, em derdikevin ekrana, em derdikevin çapemeniyê, medya civakî, em vêya dibêjin û ez bawerim li Tirkiye kesêk alehdariya aşîtiyê bikin gelekî qelsin. Gelkî dengê xwe derxin jî ji acizî bûna xwe û ji bêwecdanbûna xwe dengê xwe derxin. Başa Berez Abdurrahîm şanda dem partî dê opozisyonê re jî bicive yanî doh di peyamên Abdullah Öcalan de behsa opozisyonê jî hate kirin. Ev şanda dem partî dê AK Partî re jî bicive gelo yan na? Peyama AK Partî bo opozisyonê divê derbarê de çi ye? Warê vê mijarê ki parlamentoyê ki meclisê herkes dibêje. Serokkomar dibêje, serokê MHP dibêje û Öcalan jî do peyama partiya demê her du milletvekîl Sırrı Süreyya Önder İstanbul û Pervîn Buldan mebûsê wanê gotin Öcalan jî gotiye hûnê muhalefetê jî li biaxivin. Yani divê mijarê de herkes destê xwe têx binkevir. Hem iktidar desthilatî û hem jî muhalefet û hem jî însanê li ser gel li qada giştî bandora wan heye divê herkes beşdarî vê karî bibe. Başa. Dê şanda dem partî bi AK Partî re jî bicive gelo? Wê bicivin. Zaten di nav wan de yanî hevdîtinê ê fermî çê nebûnin. Fakat hevdîtinê ê nefermî ji zû de henin. Yani di parlamento derên dixwaze bera rast birast û dixwaze jî di ser hinekarê di ser çapemeniyê re zaten diyalog têkilî zaten berdewam e. Tu parlamento zaten tu dibin tu duwarekî deyî, salonekê deyî tu zaten li cem hebûne. Fakat ew hevdîtinê ê fermî jî ez bawerim sibê pê bi wê dest pê bikin. Aha yani sibê pê ve dê hevdîtinê zaten sibeyî. Kengî dê li gel AK Partiye bicive diyar e? Anayîna tu دوی واردی تشتک نهاتی گوتن اما از باورم ایرو ویج تمام پارتیا راندویه بخوازن دمه و لگور پروسسی که و تباره با آخبن و دیسا جوگ فگرن دیسا ایمرانی و با آخبینه برسبه پارتیا دستلاتی اتفاقات جمهور اقتداری و مخالفته و نرینه وان اون لسر ویا ایجاوی کینگا اوجالان Kinga û li Kîderê wê bang bike li PKK ew ê çaxê rojavê wê diyar. Te got ji zû ve civînên Dem Partî û AK Partî dest pêkirine ji kengî ve? Yên ne eşkere ji bo ragihandinê. Aqilê dewletê ne wek aqilê şexsa dişowile. Yani were çaralî û gelekî berfire li meseleyê dinerin. Ejî parlamento xebitîm dibe li ser nanekî me re hevdû dibîne, dibe li ser ziyaretekê me re hevdû dibîne, dibe li ser cenazakî me re hevdû dibîne, dibe li dawetekê me re hevdû dibîne. Yani ne gelekî ji hevdû cudane, ne gelkî ji hevdû dûr in. Baş. Ji dema ku Bexçelî li Parlamentoyê Slav da Dem Partiyê ji wê demê ve heten halgorî zanyariyên we çi li pişt deriyan çêbûye? Yani ez bawerim bi Öcalan ev mesele zû dite axaftin. Devlet zaten wê dira girtîgehê û wê dira giravekê bê destûra dewletê kesikî karibe her wê dirê çara wê tuneyê. Yani ez karim bêjim bi meha bi sala backgrounda veya yani paşberiya vî karî heye. Nekî însanekî sibê ji xewra bûye û hatiye axlê wî Lewra Öcalan jî got û serokkomar jî vêya dibêje divê dinya nû ava dibe. Êrişê İsraîlî hovane bi ser Filîstîn de
شريد نابنا أوكرانيا وروسيا دي أفشر نا أوكرانيا وروسيا أوروبا وروسيا اللي لكتنا للدولتي أفريقيا سرهلدان شيء دبن فرنسا جناف متخورين يعني ديروكي دي ست سالا بيستو يكمين اوه قالك تشتي نهدر خحولي كي فيا ببينه كي فيا بخوينه كي جبو فيا أماده به اوه بسركبه كي فيا نب ايق اشتيا نافقه ساز نكت اشتيا حرمين اشتيا جهاني نكار باخر جبو كردان چه تشتينو هنا تو برلمانتاري آك بارتي بو آك بارتي آباده حتى چه قاسي ما في كردان بده حتى چه آستكي اگر هاتو بگه که چک دانیو اوجلان بانگوازی کرد يعني از هم نرينامه أبي وأز باورم دبي دراد سروكمال جهان نريناي بفي شكلية يعني دبي تهنك ولاتيه خو درفي سيستم درفي سازية بهله أفقال سبوناتي رفرنسا خوجش كردستينه ميناكاوي كوي در ديروكي دبيجي روجا أيوبي سردس بون د سرداريا د سروريا صلاح الدين أيوبي دبي د ارتشاوي د كرد هبون ترك هبون عرب هبون دبي روجا سلجوقلي بون سردس مدنيات كنو آوا كرن دبي ديسا د لشكريا د ارتشا الباسلان دبي ترك هبون كرد هبون عرب هبون دبي عثمانلي وقتا بوي امپراتوري وقتا گلسه پارزمینه حکومداری کریه دبی دیسا بوی هاوی مزنبویه لورا ده 1789 وقتا شورشا فرانسا چه بو گلسر نتوی پارستیه سر نتوی پرستیه آواکرنا دولت هاتیه دبی ام بونن بن دسته وانده ام بچوک بونه ام جهفدو کتنن ام گش بن دستیه دبهرن جبو کم کاری بن سردست جبو سرالاتیه مهبه دبي ام وكفي كي جبو تمام قالي ولاتي خو حرما خو ابا وكفي كتشاوا برز عبد الرحيم يعني وزير بيشسازيه تركيا زباورم ده قوتبو وان براك بريز ده ترخان كريا جبو يعني 14 مليار دولار جبو پیش دبرنا باجارين باكوري كردستاني يعني دي افتند آلية آبوري ده وكفي يانجي دي مافي چاندي زمان و خواندنه بدوان يعني مافكي اتومي فدرالي تشاوا يعني فدرالي اوتونومي ريبابونا خسر وان قورامانا نه كولترامن نه چانديامن نه ديروكامن يعني از جهان نرينا بي شكلي از باورم سرو کومارشي دبي وارد نريناوي ابي دبي دستورنامه چه به باوريات تشبه واتنسيتات تشبه يعني تشق قوم به وكهفي جبو هر كسي ديار به داده ديار به پرورده ديار به آبوری ديار به يعني سردما ويكاري واره پاشي گهراندنا دستورنامه ترکیه لورا ایرو دستورنامه ترکیه گور شرط دربکارا لگور شرط نجات پرست هاتی آوا کرن اویا وی گلی حمیز ناکه ده انجام ده و رزقنامه و دستورنامه قانونا بنگهی و به گهراندن جبو کردا اگر زمانه کردی مافک بیا و بیناست زمانه کردی دواره فرمیده و حوجه بکه و لازم به و دو درادشی به قبول کردن یعنی تشکی دیجبونا یکی ترک چاوا مافی جبو یکی کردی وی شکلی و ماف براتی لهفهاتن به وی شکلی و چه ببه از این لجی که تشکی هنا کارکم بهلم اویا پیش ده وک آنها چاوا آستنگی درخستیه و دیسا درخینی پیشی آمد باشه و دوی وارد نخواستم خدا پار ایرو اوجی اتفاقات جمهوره یعنی به پارتیا آق پارتی و به پیره يعني بدولات بخشري وبطيب أردوغان أوجي بوان كتل البجارتني دفانا دستورنامه خودجي بيان نويسان بنت بياننامه خود باش پرسا من یاداوی بلا اف به هردم پرسک بالا کردان هیا کو اگر لباکور کردستانه آشتی هبه ده لروش آوای کردستانه روش چاوبه یعنی اف
جوینین کوچید بن پیامین اوجلاندی چه باندورا خال سر روشا روجاوای کردستانی هبا الدستورا وهبه اتخازم استشکی دبیرا تماشاوانه خو بینم دبی به واژوی دبی سردمه د یاجی امبیژن دبی کارو خباتی د هنک اختورنی زیده نخوانین جهان دبی دراد سلامی خو جردشینم سروک مسعود برزانی رولکی گرینگ دستیم لورا نیچیروان برزانی دمه پاشی د افچن جاره ترکیه بسرو کمار داخله دوی دراد لهلك عاشتی و لهلك جی پفشون چناب یعنی اگر و عاشتی چه به عاشتی و حرمی چه جبو لباکوره کردستان عاشتی چه بود دوی ویا باندورا خو بده سر روجاواجی دوی لورا آنها نرینا ترکیه اوه دوی جحرمان کردستان خطا نفته و کرکوکه و به و هر اسکندرون اما بشین ولاته دیانی ریا آمدنیت آنها ریاوی ریک مزنت آواکره دی ساوی خالی جکرفزی و به حیات ترکیه یعنی تلویدرا از ورد نرم لروجاوای کردستان ذاتا اوجی اسده دبیجن اما جی دبن آلا سوری ده اما جیه خو ببینن ایرو چند روزی آلا سوری بلند کرن روز که عمری قابلند کرن روز که عمری بردوام کرد خلاص بود یعنی هزه بیانی هزه درو تلیا خو خستن ناف کی جان کاری او کار او برین پیر بویه او برین آخبیه و zarar جاتی دیتن از باورم ایرادات ترکیه دولتا ترکیه عقل دولتا ترکیه جریا آشتیه پی و گتوره نمایی فرق کریه و حکومتا سوری جی آنو هتشا و ذاتا دبیم هلوشین امی ببن جساز امی ببن دولت او جی مجبورن جبو گله نافخه او جی مافی انسانی اخلاقی وجدانی او جی بدن ناس کرد باش گلک سپاس بو تبرز عبدالرحیم آکداغ پارلمانتار بری آک پارتیج انقره تو میوانه ما بوی